تماشاوانê Xanî TV dema we xweş bi hêvî dikim rewşa we baş bi divê hefteyê de divê xelekê de hin mijarên me hene em ê bi hev re guftugû bikin berî her tiştî fincana qehwe we hazir be û dem dest program bikin. Temaşevanê hêja gelê me li Bakurê Kurdistanê ev kes naz dikin yanî û heta dereceyekî baş gelê me li Ewropa jî dijîn li diaspora jî dijî ev kesê han naskir Hüseyin Baybaşîn yek ji baronên yek ji lîderên yek ji mezintirîn kesên ku di bazirganiya narkotîkê û muxedîrata de naskiriyê navdar e di vî warê hanê de girtiye yani ev hey qunaxa ez karim bêjim 30 salî li Holandayê kesayetiyekî naskiriyê di demekî de tîkiliya wî bi dewleta kûr a Tirk re berpirsiyarê dewleta kûr a Tirk re hebû têkiliya wî bi mafiya Tirk re hebû helbet mafiya têkiliyê wan bi hev re hene yanî ê ku bixwaze nas bike ev kî ye çi ye dikare li ser Google search bike wê bi zimanê îngilîzî bi zimanê Tirkî bi zimanê Kurdî bi zimanê Erebî jî tiştin li ser wî hene kesayetiyekî naskirî yanî ne bi em bêjin bi qehremanî bi rewşenbîrî bi têkoşîn û têkoşerî na bi tîcareta bazirganiya narkotîkê wekî kesekî krîmînal yanî ne ku ez wilo dibêjim qanûnê Ewropî wilo dibêjin yanî lê ev Hüseyin Baybaşîn ev hey yani demek e berê xwedayê PKK ne tevahiya PKK rêxistina PKK di Ewropa de ne tevahiya rêxistina PKK di Ewropa de hinek kes bi taybet Zubeyr Eydar û Keneke û Remzî jî heya dereceyekî lê rêxistina PKK a Ewropa esas yanî rexneyê xwe yê tund li wan dike di van rexneyê hanê de di van tweetên ku li ser Twitter yani li ser X datîne gelek tişter dikevin yek heya çi derece PKK weke rêxistinekî siyasî weke rêxistinekî Kurd di nava tîcareta tiştên qirêj û krîmînal û di nava tîcareta erûhîn û yani têde kûr çûye di dema hûn vegerin tweetî wî bixwînin tekstî wî nivîsî wî navê wî çê dikin bere meqaleyên wî bixwînin û nêvan meselê hanê de eşkere bikin yanî ew dibêje heya çi derece bi taybet behsa Zubeyr Eydar dike Zubeyr Efendî li gorî daxuyanî wî êm ji min re yanî çi girîngî divê mesela hanê de yanî xwe bi hev ketine xem nake bi hev dikevin sibe wî li hev jî bên yanî tiştê ku me şopand ev Hüseyin Baybaşîn tiştê ku ez gihaştê me ku ew dibêje yanî apo qenc apo baş e bes ê derdora wî xerab hene PKK tiştekî baş e bes hinek di nav de xerab hene rêveberiya Ewropa tiştekî baş e lê hinek casûs û kes di navan hene hemû rêxistin nake berpirsiyar
دناف رديسا دبيجي يعني دبيجي ام رخنا دكن قهنا دن ما ونزانم تشو صوصيب دروال ما دكن يعني دبي وي ناقر دبي وي ناقر بيج ريقصنا بكيكي تشتكي ولوي يعني تشتكي نباش دبي وي ناقر كو بيج يعني خطا خورج قاي بيره يعني ابو اگرنا خرابه بانا اف ريقصن و نگاشتنا في قناغاني هری گرینگ ج اف ifade ev em karin navê wan bikin ifade tiştê ku Hüseyin Bey başîn dibêje heya çi qûnavê heya çi asteyê ku PKK li vir li Ewropa di nava karê kirmînal û karê tarî û qirêj de cî girtiye û sûde wergirtiye behs dike behsa bi milyonê dolara ku PKK bi zorê ji karsaz û karmendên li Ewropayê Kurd bi çavsorî bi plan bi lîsk destdanî serperê wan ser malê wan ser fabrîkê wan di van îfadeyê hanê de gelek tiştên yani ku berê nezelal bûn yan kes nedwêrî biaxivin ev bay başîn derî vekiriye û dibêje yani ew jî dibêje ku ev van rexneyê hanê van gotinê hanê ji bo ku delêv û derfet vebe hinek kesên din tiştê din ji erşîfa qirêj a PKK di hundirê Ewropa de biaxivin û bêjin behsa bûyera Sakîne Canses û hevalê wê li Parîsê 2013 dike dîrekt û eşkere dibêje rêxistin di nava rola rêxistinê heye a Ewropa di nava yani di terora bûyera terorkirina Sakîne Canses û tasfiyekirina wê eşkere dibêje û dibêjin nav li cem me hene wêne foto li cem me hene ez ê wan eşkere bikim eger rêxistin wan eşkere neke ez ê wan eşkere bikim wekî tehdît wekî gevxwarin diaxive yani bi vî mentiqê hanê Hüseyin Baybaşîn diaxive bi mentiqê tehdîdê û bi mentiqê ku enformasyonên bi ewle li cem wî hene ev Hüseyin Baybaşîn bi vî mentiqê hanê diaxive eşkere yani mere naz dike ku casusên mîtê di nava rêxistina PKK di Ewropa de hene û devî wî nagere ku hayê qendîlê ji van kesê han heye û dibêje çima rêxistin van kesê han van casusên han van kesên ku destê wan di kuştina Sakîne Canses û her du keçên hevalên wê çima rêxistin eşkere nake û yani ne dîrekt bijî rêxistinê tawanbar dike ku van kesê han diparêz wan vedişêre û ji raya giştî re eşkere nake di van tekstê ku min piçekî wilo ez lê vegeriyam û min şopand min dît ku evan her du xalên sereke û bi taybet zibêr ku niha li vê derê li Belçîka di nava kenekê de ye yani pir rehet polîsên Belçîkî dikarin vegerin van tekst û meqaleyên Hüseyin Baybaşîn kontakt û danûstendinên bi Holandiya re bikin û ku Zibêr Eydar jî bibin deynin kêleka Hüseyin Baybaşîn di eynî zindanê de berpirsên kenekê ev kesên ku di nava kenekê de niha ê ku bi zimanê Tirkî dizanin ê ku bi zimanê yani dikarin jî ku ê ku nizanibin jî dikarin vê mesela hanê bişopînin ku heya çi derece rêxistina PKK li Ewropa bi taybet hinek kesayetî ê ku di nava rêveberiya PKK li Ewropa de ne heya çi qûnaxê kûr û dûr di nava karên kirmînal di nava karên qirêj di nava karên nerewa û neqanûnî çûne ev Hüseyin Baybaşîn wilo xwedî di diyar kirin wekî kesekî niştimanperwer wekî kesekî dilsoz û dilşewatê Kurd û doza Kurdistanê wekî kesekî neteweperwer di diyar kirin îşê min nejî yani rast nerast îşê min ji vê mesela hanî tune tiştê ji mir girîng rastî yani ev wekî bêjin tiştê sirriyet li ser çêkiriya PKK
و بکارن قریج و کسایتیان دناو ریوبریا پککی ده هنه بکارن بقریج ده هی اف حسین بایبشین اشکره و زلال و ولو بگفخارن و ولو چاوی خود چاوی جبریل بایی کود بیجه حواله ده اروپا 1 2 3 4 5 10 ابن و دبیت بکه گلو جمیل بایک با زبیر بکه با مظلوم آمد بکه با ریوبریا اروپا بکه یان جی گوری تهدید حسین بای باشین بچه اف جی دمه پیش ده ورخویا کرن دبه که حسین بای باشین تنازل بکه یعنی دبه که پکیکه جی خورتر به دبه که پکیکه تهدید آلی بکه دبه که يعني چاف سوري وتهديد وباكيكي يعني ريخسنكي حمو تشتي شخور الرواد بينا دبكو حسين باي باشين قاف شون دبابش بيشك مغازلة بيشك يجا بسني باكيكي بدو بسني دفجوان رخنين خوا دفجوان قاف خوارنين خوا العنبري باكيكي بردو وتسليم ببه اف قالوا کیجان سیناریوی پیک به گلوی حسین بای باشین هینا زیده تر هینا بهتر توج و تند لعنبری پککی دلیل و بلگه اند دستیوی ده هبه اشکره بکه یان جیوی پککوی بهیلکو تسلیم ببه دوی خواه بگره اف جی برسوا وی پرساهانه و جروجن پیش رو بمینه دخلكن در باسبوي دم بحثا بي كسي هانكر هو اف در برسي ريخسنا بككي اوروباي ناوي مظلوم آمد جي كادروين بككين كافنج صالين حشتي تبلي بككي بوي و دمكي دريج بر برسي بككي اوروباي بلكي دريجترين كادروي كوبي بر برسي اوروبا در ناوا دیروکا رخصنا پککی اف مظلوم آمده زیده تیری 13 سال هما پشتی صبری اوک کش اوروپا چو قندیله اف بو برپرسیار و جوه چاقید و حتی نها اف مظلوم آمد برپرسیار رخصنا پککی لأوروپایی دوان سالین در باسبویی شتشتین کو لیور لسر او لأوروبا تشتيكو باكاكي كري او دبن كوردينة اويد تشتين قريش بن رفاندنا انسانا بن تهديد وكشتن بتشرنجي او بربرسيارة اب بربرسيارة زبير عيدار والرمزية يعني او جوار الرمزي زبير ربيج سنبيلي خو كركن وكركن سنبيلي خو بردن وبردن يعني لقوري امر وتعليمات مظلوم آمد دمشن اف مظلوم آمد مبرجي بحث كربو كت صار ده حزاري ده دمكي ده پککیوی خستو بوله پرسینه گمان و شبهت هبو كو جگروپا رحمتي السعيد شروكا يادما كوش پککی قدبون او جي جوانه لپشتی لپرسینو ليفاگريان كنا نجوي گمان لسروي هبو ده اغسطس 10,000 ولقوري آگاهی گی هشتنمه دو اغسطس 10,006 ل هريما كلارشد سرسينوري باكرو روجلاده اف برپرسي گمركي بو دوی هريما هانه دوان دوري هانه ده تجارت و قاچاقچي پر يعني كارن قاچاق پر تيكرن هم جا آلیه ترکی بچن آلیه ایرانیش آلیه ایرانیش ورن آلیه جروجلات ورن باکوره کردستانه او هری ماهانه گلک تشتن يعني قاچاقچی وی چی بکن يعني هيروين مادين يعني مادين هش برنه بنزين تجارت مروفاية گلک تشتن قريج و قاچاق دوی دور آهانه دورین سینور ده چون حمود من کنترول آوی ده بو گمرکا وی دور آهانه آیاش آلیه پککی او برپرسیار بو او مظلوم آمد
2006 او برپرسیارê wê herêma hanê bi kesekî pir nêzîkî Cemîl Bayîk yani heta li gorî agahiyê gihiştin min ku yani Cemîl Bayîk eger jê nerazîbana ew ê niha wî zû de wî yani guhertiba û yekî din daniya cihî wî û li gorî informasyonên ku gihiştin min ku kesê ku yani ji bo ne tenê ji bo rêvebirin ji bo tiştên ji ber ku tecrîba wî heye tecrîba wî li Kelereşê heye dema ku li wê derê bû li Ewropa jî xwedî tecrîbe ye yani karên tarî û nebaş û qirêj ê ku Cemîl Bayîk bixwaze bike bi rêya Mazlûm Amed dike dema ku li Selaheddîn Demirtaş jî xistin li Düsseldorf li komeleya Düsseldorf ev Mazlûm Amed jî berpirsiyarê vê meselehanê bû hayî wî ji vê meselehanê bû gelek tiştên hene ew jê agahdar e ew jê hayîdar e helbet kontaktê Hesên Baybeşîn û ev Mazlûm Amed jî niha çêbûyê li gorî ku ez yani tekst û nivîsên Hesên Baybeşîn ku behs dikir ku bi hin kesa ji PKK rûniştiye û soz dane dibe ku ev Mazlûm Amed yek ji wan kesê hanê be min xwest ez yani berpirsê PKK Ewropa û yekî ku rexne dike rexne li berpirsyariya PKK li rêxistina PKK a Ewropa di vê mijarê de bînin pêşberî hevdû ev xwediyê rexneya ye ev jî xwediyê berpirsyariyê ye ka çi ji hevdû fêm dikin wê hevdû razî bikin yan na ez yani texmîn dikim ew ê razî bikin yani PKK wê bigêjî razîbûyînekî wê PKK eger Zubêr bike qurban Zubêr jî hin tişt di bin wî de hene ew jî hinek tişt mişta dizane yani pir zehmet e ku Zubêr ji holê were rakirin siyasî be yan jî fîzîkî be ev PKK hîna ew biryar nestendiye hîna karta Zubêr li cem Cemîl Bayîk xurt e eger aliyê yani çewsandin yan jî ez çi bêjim rol û hewldanên Hesên Baybeşîn xurtir bibin dibe ku PKK yan Cemîl Bayîk û Mazlûm Amed bifikirin ku mesele hesa bikin ku şexsî ye Hesên Baybeşîn û Zubêr Aydar e rabin ji bo gelek tiştê din bimînin veşartî Zubêr deynin aliyekî dev ji vê xayîntî berdin dev ji vê suce berdin yani suce bila kes taybet ji bo Kurd gelek Kurd ya vallahi çuna buyna asker yani Türk namussuziye yani İku diçe askerti ji Türk aradaki hainin namussuzun be ahlakın dev ji vê xayîntî berdin dev ji vê suce berdin yani suce ev xanima hanê Beritan Dersim demekî ev xanim li Şamê bû dema serokê Newewî serok Xapo li Şamê bû ev jî di bin distê Apo re derbas bûye ji ka çi şeklî yani saxî û selametî ji Apo filitî yan na ez vêya ez nizanim wedît gelê me yê Bakurê Kurdistanê ev berpirsa PKK we muxatab dikir hemû kesên ku zarokê xwe dişînin eskeriya dewleta Tirk xayînin xwefiroşin bênamûs in bêşeref in bêexlaq in çi hat berdevê wê got niha hûn ev kesê ku dengê xwe didin HDP ev kesên ku parêzerê Apo kîne niha parêzerê Apo bîroa sed salê ewa ku li dawiya İstiklal Caddesi li Stenbolê ye hemû bihîstin Bekir Hanû
و ناوی وی چی پروین بولدان اف همو آخافتنا اف بریتان درسم بهیستن گوتنین وی بهیستن ون دنگی خود دن هادپی ون دبیجن بشی سروک آپو ون زاروکی خود شینن عسکریه ترکی demek ki Liguri beritan dersim ون خاينن ون خفروشن وحشايبة يعني ون بيناموسن اف قوتني وين از تني قوتني وين دوباره دك اف قوتن اگر بيدنك ولو درباس ببه ون خودي هلوس من ديمكي اف قوتن حمو راست وحاشا يعني امز ولو نابجم از ولو از لايقي ونابينم كو كي بيجي يعني ون آبو چي جيبن ون چش سر مجي بيجن از لايقي ونابينم كو بريتان آمد ولو بريتان درسم بفي رنگي نزيكي وبف بفي شوازي وج حمود اشتي بكشينها يعني ون هوالين بككين هوالين هذا بين هوالين شبن ببن لي اف هالوستا بريتان آمد بي برسف نمين ون چاوا برسفيه بدن ون زانم يعني لغوري اف بريتان درسم صبري اوك شخو عسكرية تركي كريه عسكري كريه نتني عسكري كريه و اف بريتانيا زانيا نزانه لي جميل بايك باش نزانه PKK bedel PKK خوستی پره بده دولت ترکی جبویش عسکریه خلاص yani بودجeta PKK بودجeta دولت پره جبو کو ویش عسکریه خلاص بکنه و نتنی ولو PKK پره دا هنه کسا yani جبو وان ش عسکریه خلاص بکه بلکی دناف ده مظفر آیات جی دناف ده به يعني جبو ويش عسكرية خلاص بكن فرج دو PKK بره دا دولت ترك جبو مظفر آياتا عسكرية نك خوش جبو صبري جي بكلي صبري شو عسكرية خواكر وقدان وبشتي دماغ عسكر بوجي اندامي كوميتانا فنديا PKK بو وبشتي عسكرية خوا خلاص كرجي لباكور ما دمكي بشر دركت کی صبری اوک اگر صبری اوک نه حساب جویا نخوازه ج بریتان درسم نخوازه یمکی گوتنی بریتان درسم لسر صبری اوک ولسر نور الدين دمرتاش ولسر صلاح الدين دمرتاش ولسر ناوی ویچی عثمان باي دمر و تنجر بكرهان ولسر فان حمو گرگرین دو پارتی و چقلماز پارتی و دم پارتی و وانا همو گوتنه بی راست يعني پیچکی دما کو افکسین برپرسین PKK در کبن دا آخرن حالا وكيدن ون خلقه دكن خاين ون مالا برزاني دكن خاين كي ورخنا بك ون مان دكن خاين ما فين فهم كر ما زاني لي ون هرن حوالي خوشي بكن خاين دوست خوشي بكن خاين عيبا مزن سوسرتا مزن قبحتا مزن اف اگر اف داخيانيه هاني بي برسف بمينن جاليه هذا بي وجاليه اف كرد مي باكر يمكي بيدنجي وبي برسف ماين يمكي اف اخفتن مخابن راست
رخصنا PKK دیسا ولو چاوی خبردای کۆمکوژیەکی دن لە باشوورێ کوردستانê şerekî din li Darbixê û dest bi yanî xewlo hazir kiriye ji xwe dewleta Tirk aniye aliyê reşkirin, gevxwarin, medya PKK îdî bîyî fabrîkeya çopê ya û medya çêkerê PKK ê wekî Ahmed Dicle û ev ê din eynî bûne wekî wekî ez çi bêjim yanî erebeyên çopê yan jî sandoqên çopê bi vî rengî ema devê wan vedibe çop jê dibarînîne ji bilî kar û marê xwe istixbaratî dikin lê ev faşîzma di nava civakê di bela dikin dîrekt di xizmeta dewleta Tirk de yê xortê me reben, keçê me reben, ê nezan, ê ku bi wan têr xapandin dîsa wekî çîroka xendeka bi hezara kes hatin kuştin li Sûrî ji dêvla dewleta Amerîka û artêşa Amerîka zêdeterî 15,000 kes hatin kuştin niha ji pêşmerga, ji gerîla, ji kesên sivîl PKK wilo çavê xwe berdayê kuştina çend hezar kesî ka wê plana wê biçe serî neçe serî ev mijarekî din e lê ji bo ev plan here serî çi heye êzingê vî şerê hanû çi be dîsan kesên ciwan bin kesên temenên wan biçûk bîra mesela nabin wedî di vê vîdyoanê de di serxwebûnê de hûn vegerin bi seda, bi nav, bi dîrok hûn ê bibînin zarokên Kurda ku PKK wan kiriye çekdar tevlî PKK bûne û jiyana xwe ji dest dan di emrekî biçûk de ti zaroka bike çekdar ev sûcê şer ev cînayetekî şer e ev cînayetekî dijî mirovatiyê ye aliyên peywendîdar aliyên hiqûqnas ev kesên ku di van mijarêhanê de dixebitin dikarin rojekî ji roja li van erşîfên PKK vegerin doz li hemberî PKK vekin wekî rêxistinekî çekdar ku zaroka dike çekdar û zaroka berê wan dide mirinê û kuştinê ev ciwanê hanê ev zarokê hanê wedî fotoyê wî jî dît di serxwebûnê de Gulcan Dundar navê wî kot agirî 1976 hatî dinyayê sala 91 de tevlî PKK de temenê wî 15 salî 15 salî bî şervan bî gerîla bî çekdar jiyana xwe di 80 de wenda kiriye li gorî informasyonê ku di wedî 22 salî ti xêr ji emrê xwe nedî ti xêr ji zaroktiya xwe nedî ji ciwaniya xwe tiştekî xêr nedî ji bo Kurdistanekî serbixwe û azad çûbine axiya veşxwar bine nav û behsa çi dike PKK behsa çi dike û ev xwîna han ku rijiya ji em bêjin ji heştê û çara û heta niha dibin navê rizgariya Kurdistanê û tevgera rizgariya û tevgera hemû mixabin kagî heştkî derê ka çi ev gelê han yanî çi serxist heta roja îro aşê PKK ê derewa bi xwîna van ciwanê hanê tev digere û ji xwe serokê newewî rewşa wî jî halê wî jî yanî ez karim ji werbêjim wezê dibare bikim jî apo ne li Îmranî ye apo li deverekî gelekî parasî gelekî bi ewle ye û ew û xalanê xwe li ser me ji mêj de lihevkirine ji xwe digot ku diya me Tirk û Tirk xalanê wî xal û xwarzê ê Tirka li ser gelê Kurd doza gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê li ser me lihevkirine ev kengî Kurdê me Bakur ev kesên ku li ser Twitterê yan jî li ser YouTubeê dijûn û xeber me jiyê xwe naşoxînin
مجیه خوولو جاره کی نابرا خوولو ناس هكذا وش خو بابا برسي هانش خو ناكن يعني كاما تشكي ما تشب دسخز آپولو كور ديروك لو كور ما أملكي دري بود ما تشد قد ونا هام تشد بيش اف لي وگرا هاني اف حساب خستنا هاني مخابن تني جبو خده يعني وشخر لي بنرن يعني كاف حالي سروكا ياو كاف آبو خابو خستي چه حالي يعني ايك اف فوتوي هاني نه فوتو مونتاجن ونباش لي بنرن يعني بالراستي دوی قوناغا کو آپول شامی بو اف تشتین پر نورمالن تشتیش ولو خرابتر هنه تشتیش ولو گمارتر هنه اوی هانه بی حالی هان يعني چی بیجم نه ج شروانا فدیدی نه شروان گچ نه شروان جد نه شروان خوب جوش خوب فدیناکه از چوا بی حالی هانه وکی سروکه کی وکی برپرسیاره کی بچکی ریزی جرخصنا خور بگرم جهوالی خور بگرم حوالی خوی جنومیر هم از ببیرنگی هانه زرناک يعني أبا كوري قبول لكن سروكا كي ولو بفي حالي هانه تطبيقي دندري تيمار خاني دي تشتكي ولو دبيا تشتكي ولو دكفا عاقلي و هنرمند من هنرمند خاپوچی دیار و بیار و ناوی بی چیه و پریچک نه دوغو پریچک سيدا پریچک نظام چیه او استرانا لسر آبو بر الحالي آبو بنرن لفقري وي لشكلي وي لحالي بنرن كا وجا استرانا لسر بي چيبك بل جا هل بس واني حكيم صفقاني عمود دركبه وجنوب شخور الفوتو سروكي خوي نووي بنر وشترانا وهل بس على السر بي چيبك او ناوي بي چيه فرهاده مرده فبر فرهاده مرده دركب وبيج سروكي من يا في حاله يعني انا ابو في حاله خاصيه ديروك اف ونين هان اف فوتوين هاني روشا ابو ديار كرن اف جبو ديروك بمين اف بگشتی آپو آلیگری آپو تطبیقی پان کسی هانه ده نفت تیمارخانه کی ده دجین ناوی پککی كوي يعني چه بهانه بدن في روشهانه يعني بيجن دنيا قرمه وديت يعني حمو شربان او ابو بكر جديد خليل عطاشي جديد فوتو جديد خياي حمو جليوان نورمال وكي انسان نوكي دينا كوي چه بهانه جوان فوتو هانر ببينن او مش يعني اگر آپو شرم نکه یا اون يعني آپو يكي ببيرنگي جسروك كي نووي فيرنجي ما قيمون شرم ناكن ونشوا حتى روجا إيرو يكي بفيرنجي هاني دفي حالة هاني دفي روشا هاني ده فشوا ولو بو سروكي نووي بو سروكي قليكور بو سروكي سرحردو بالحردو نظام جب افتشي يعني ورن شمر في مثلا هاني الشروع بك كسك نبجي تجي بري ابوجي از بري ابوجي بو ما دفش في مسألة بردا اف 13-14 ساله من بدفش مثلا هاني بردا وز رخنه جي ديكم وز دزانم بما از رخنه ديكم مخوندي بپکه که ناس کری ازانم چه مسئله ای لسر یوتیوب جاميرة كي اسبر ريزيجير دقرم واسبر قدري بريجي بحثاوي كريه ما مستا عند زيار عباس ولو جبوتا يعني ريز وسلاف
و حسكرين جبر حياكو جهة لي اگر تهين على دربيسية بجي جبوت الرئيس السلام اگر ت لألمانيا بجي بيقولي مبيست لألمانيا كومنتكي نفسان دي كومنتكي ولو تشكي رخني وبتشكي ريكلامو بروباغندا PKK و آپو دکه و چوا دکاری باندور لگل و لجواکه و چتیم ببیرن گل ما مستحب است ما بریشی گوتی هستی صد دوباره دکم دو کس ایل دربیسیه کجو کتله یا PKK جاری گرین PKK ایکو براستی مجوان فیده کر تو یک جوان بود ایدن ما مستعوجی اندازیار برزانیه موسى تويشي ناز دكه وين هردو دماكو از وكي اكتيفيستكي وكي چالاكوانا كي دناوا PKK ده مكار دكر از دهاتم جمع مفيده جوا دكر ممورال جوا دكر ما مستعباس باور بكش خودي دماز دهاتم جمتا وز يعني ملتقو ناسكم كو اف كسيهان اف جاميري هاني دخينه مرد کار یا مرج جواتاوی تیرنابه و مرج فیده دک و چاقی کادری PKK مسئول PKK يعني رخنا المذكرين قلت شو ما يعني تدماغ بعباس رولود بقديم اف يكج ندهشتن كو امشته بشكل هيني تشنابه بن از دشوم مجمع عباس من مثلا مديد كتابين وكي دن دخينه تشني دن دخينه جدروای چرچوه ادبیات PKK و کتابین PKK و آپو تشنیدن بدچو پرتوخانه اوی مه هن پرتوکولو دانی نه PKK تشنین دروای يعني پرتوخانه PKK يعني تشنین نور الجويد ديتم اجما مستوى اخر بجم اجبر اخر بيشم يعني براستي من دوی عمری هانه ده یکود ناو PKK ده یکود ناو دروای PKK ده مپرخون ارشیفا PKK تیروکا PKK اد زانم چیروک آپوجی از باشت زانم کتاب آپوجی از باشت زانم مپارزر آپوجی دیتن لدمال استانبولی يعني از باش نزيكي مسألة دماكو از رخنا لPKK ديكم اد زانم اد چل بيجم جبنجه كي كو ایدی مسئله جمر زلاله نما اجی وکی بری بچیروک میروک آپو ورم خاپاندن پرتوکین آپو مخوندنه یعنی یک جو پرنستی بین لیکولین و کولینا کجی در هبن آپو همو پرتوکین خواهی کتاب شمرکوتی شهرستانی یا دموکراتیک و نظام چه مخوند بری ورن چاپ کرن مخوندن ورگر او یا عربی اف صالح مسلم جمر شاند قاشو محاضرية برتوكا كي لسر آبو دكر دماز آبو چيبو لسالين ده حزاري ده ليم او برتوك سكنا جبركو هناك از آبو چي ده هندريوي برتوكي ده كل سر آبو من هناك رخنا لآبو كر PKK قبول نتكر وان رخنين ولو بچوك PKK قبول نكر من سكنا مقواز قبول از ناهيلم اف برتوك در نكر جمرنا لازم وستاندن اكو ده آماده کرنا بي برتوكي ده بره لی از پرتوک وکی آپو دبی بچک رخنه جی هبه وی چاقی از آپو چی من رخنه لآپو جی دکر نو يعني وام مالبات تمن عازلك يعني وكي مالبات وكي يعني سر آستا مالباتي سر آستا تاككستي لنوع غير يخصنا هنده ما عملي خواندا كري ام زانن دماكو از رخنه PKK جي دكم تشتكي ولو شك شخصي تنا يعني PKK كسكي جمع مالباطا من نكشتيه تشتكي ولو زرر وزيانه كي مزنه جهاندي ما لي جهاندي قال جهاندي دوزا منوتا جهاندي نتويا ما يا كرد جهاندي ديرو كما حتى روجا ايرو بمجيه زارو كي مدليزه بدسته PKK بي بهاتانا خو بجهاندانا شيرزاد لايته بمجيه بليستانا ويبشاندانا تشيت عمركي بچوكده لي مالا خودي آوا لاويتا ومالباطاتا نبون قربانيين ريكلام و پروپاگاندا
ارزان و دره و آرخصنا پککی جبري خو فهم بك از براي تيب شوكم تجمع مستر خدي عمري تدريش كي سباج رخنا انتر لي از دما رخنا لبككي ديكم اتزانم اتشتبيشم از ببرتوكين بككي ودروشمه و اف تشيروكين آبو و زمان آبو اف تنظيراتي وي اف تشتنوي تيوريك مخندنه وززانم دما رخنا لآبو دكم دما رخنا لبككي دكم تشتكي شخصيتنا همو گریدای دوزا کرده همو گریدای مافی کرده گریدای جواکا کرده کو بیر و بوچونین رخنهی هستین رخنهی گوتنا رخنهی نرینا رخنهی رامانا رخنهی دناوا گلی کرده گش ببه ام جوی تونلا کناوی پککی درک هبن ام جوی زندانا کناوی پککی درک هبن جیان لدروای پککی جی هیه آزادیش خوش دروای پککی اندامین پککی ایکو دفش پککی بردانه کی وگریای جبو برجواندین ارزان وگریای ایکو طعم آزادی خواریه لدروای پککی و دیسا وگریای نوا وی رخصناهانه چبه سریوی مستحقی ویه براستی از دبیجم جبرکو از ناز دکم جهندرو جدربا اف رخصتن چیه نه تنی ستران و درشمو و چیروکن بشیره ملا تنورا صارو بیدنگ و بخوینه همهمی و اف سترانین هانی مثلا نولویه مثلا نه پرتوکین آپو ایکو جزندانین تین کدبندسته میتیر در باز دبن نه و گهاشت هاتن ورگراندن و هاتن جمده و تخوندی و تجمر بحثاوانده که ما مستعباس دیسا رز و سلافش بو نریناتا سپاسیش بو نریناتا و خمناک بمین آپوچ و پارسنا پککیشی بک خمناک بمین وکمه من نگوتی ور یعنی ببو وکمه اش کسی نخواستم ببو وکمه از نرینا خود بجم از خودی نرینا خومه بپرسیاری نرینا خومه شمشت کسی تنه وجدانی خور حدکم گوتنا خود بجم جعليمش كسي ناشكي وحتى اش مبي ازي دوزا قلي خوب باريزم بابي ما جري دركبه ازي رخنا لبابي خوبك يعني دما كنت مناسكر از تمنكي بتشوك دبوم لدربيسيه لانها دنيا هاتي قهرتن ما مستعباس اب عمري هاني نولو شو مخوان ام بچکین سر خوستیان تل دربیسیه دو خوان اشل من دربا خوان متیرا خوان بقاسی گرانی خو زیدتر دقات سیخات مخوان ویج دیرو فلسفه پولیتیک مخوان ما بی عمریانه دو خواندن دقت عندما کدنا پکیکی ده بومجی ما کار دکر بی عمری بچوکجی مدخوان پشترجی کاری ما اب از بخوینم لزگی هاشت مقونا کی ایدی نتاني خواندن ايدي از بهلم خلق تشتي من بقينن بزمان كردي به بزمان عربي به بوليتيك به ويجه به ايدي نتاني از تشتي خلقي بقينم خلق ايدي تشتي من بقينم ديسا سپاسيش بو نريناتا سپاسيش بو حلوستات از ناتكم تشدلكي كردواري حتى تريكلاما پککشي بك تبروباغاندا پککشي بك تجحست دلكي كردواري ديك نا او كسي دوغماتيك استناستكم يعني تل دربيسيه جيبو تنه دوغماتيك بو كسكي ليبرال نرم بو نهاجي دما تبارسنا پککی ديك تكسكي ولويه كسين وقتها دنوا پککی ده ادمقي پركي من سرتليان تجمر اف كسين آليگر اوه كارب مرد كار ديالوگ پی بوار بك ليفر امتين داويا پروگرام خواه حتى هفته كيدن پروگرام كيدن دناوا خير و خوشيه ده تم بمين